The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Kajingmi jongginong ilam gaseng HYC hanong ba Shillong ban let khanra ya ki jaka basubah bagi di ketem ya di drugs bat kum juru ki ketem ya di tit drugs la banong ba klem bakla ki khot jong gaseng HYC ki la persya bakla ron kajing ya di tit drugs bat kum juru kajing ya di drugs bat kajing ya inject drugs kini ki jaka ki bagaseng galalet ban khanra hanin gamet ki kenthop ya ka maulai bat ka polo la yo ru ban bat ya wei samla kasi balangop hakane kajing di drugs ban bagi dikhot jong aseng kila persiang ban keli yau tiu samla wala don kumba arpos nem ai wala phala balo di drugs mentala kumba lais nem ai ban amar kajing ngop hakane kajing di drugs bat kajing dawa jong amet melada om yo drugs omlong wala ha bantu ye kitiar kat bayo bat kala poiru kapor ka bolo tu wat ye kitiar kitar nalai yang lejong bat nagi bahi yang lejong tang ban yo penhun ye kemet ka badawa drugs ha kajing lek kenra ka seng hayo polopan kita khot jong aseng kila lap bagi nong di drugs hakane ke jaka hakapor ke bagi dang ye muja hakai di drugs dak ba shongru hagi jaka gi badum hadin katto kane ke jingkran ban tokit kita khot jong aseng kila pha loj lut ye ki jan phong jong ki balalap ye ki wire light jingdang bat ki we di kitiar ki bala subah ba ki ni kitiar ki de ba shutu Saya pelajaran ini.